here ye chrono. Okay, hi Onua 95.1 FM. The Maxwell too. And then a guest on the show, Brezima. Fire crado. Ya behwe na fe ya de abakwasem a efa adwoa peneman anyum ho tie din no adwoa peneman. Enipa wo boy ye eye nana adomako. Na meche. One the boy nyum we. Brezima na aden eba ne sen na papa ebo nyum ya. Okay. Mu de minim na bakwasem. Nti megye se wo mo tie nyina ye kra no metie wa otabo pa metabo pa wonim se eye me de enwwe adwoa penaman se wo kwa yie na yamboa na sa so ni akono wengu papa na de yie na munya de ase onwu ye bi sa no eyie bia Ghana ha pa de wo ba ya kan man mu pa na yie na se na adoma konya meche enwom adwoa penaman ya ma wase a ase oni ankoni nwu papa yeah. Ena enyum ba ku bi nso Fatuma bebo media no Fatuma bebo media Johnson Fatuma bebo media eno so wo kwa yi asana ya mba na ziyi na emma so okay nti bra yi ma ye krado abakwasa men de fa adrop in the mind enyum yi ho maso me da say any akwenya mama men ka tie for say ne ye nyina no we are live on Facebook. Yes, Facebook. It's betumi abawo ba Onua 95.1 FM. We are streaming live. Oba like a page, you know. Now share, comment. Abakosema e dey. Mo amohwe abrochire nyina so no mo fa mu dimra. Odu dimba ebebo. Ebebo no kama. Okay, bra yi manti aye krado. Edafo from a bar, me ba beka na adoma konya meche ne ho asem more but ene de metiti ni na fe yakọ adwom adwoa penaman nipa bebre na tie nwum no na emu no enwum no enti ase no ebi kra se adwoa penaman na eye na adoma ko nyameche eye ne yere ebi si eye ne mpena debi enye sa na tie okay na adoma ko nyameche ye tresi ama ye nhwemu ehu se upe sojeni a obo nwom ode album ba ya na papa yi no e sojeni mapa o ye sojeni mapa osrani yes da ko me betina ha aka ne ho asem ama ma kire o me ma o breakdown mo ehu okohye ebribi na nkaye sojafo ehwe no na omo hwehwe no okohye the late Irama Bedufie na okohye the late Irama Bedufie wo La Pass ho no na Irama Bedu wo ne ma oba be a friend Emilia papa Kwame Cynthia de boy nyum no o de eno e beka ho asem na eye papa ye friend no adoma ko nyameche yi na oye sojeni oye sojeni ma papa yes na ne nyonko kra ne eye the late Jerry John Rollins enti history kire say ye ma no eye ne boss e ma na assignment bi say onkoye e kire ma be kire sa assignment ne de ne boss ye ka se onkoye wankwankoye oni eye officers ni bi na no na ba so a na ye pe no na esusu anase omu se no se ni ade ya ye chiom kotu mu enye se ye de omu kugina court e ma ye bu omu bat sojafo no ye chiom de omu kogu e bi ye beka se guard room anase omu so omu form of punishment e mu omu breaki eye jail bibi anomoda no omu onene officers na omu wo mu no officers ba ko na danfo pa na onene na mebro omu breaki jail ni e fe no Kwame Ata na enu na mu no na nam so ma na adoma ko nyameche efri oman mu because ohun se no yensa ka no a omu de omu sabe ke kan kakra ye be pru ni widiem ahwe kra na we nyane nkwa ena nam so ma eye na adoma ko nyameche otu batade fi oman mu ena okotena amanone na okotena amanone no eho na enwum a ubui ebae adwoa penaman enye na adoma ko nyameche enye ne yire enye ne girl nemu na adoma ko nyameche ne chiriba ye frene abukwesi utie ni metie pa na adoma ko nyameche ne chiriba ye frene abukwesi abukwesi yire ene adwoa penaman na adwoa penaman ofi bogu asante eho no ofi utie pa enti na adoma ko nyameche ne chiriba ye frene abukwesi ne yire ene ye frene adwoa penaman na ebra na adoma ko nyameche efi oman mu ode wakobo ne ho agya no ena onya ne ntie se ninia ebukwesi ye ne chiri ba direct ne yiri a ye frɛ na adwoa penaman aka nkyene go okwakowo ena wefimu enti ofimu no ena ogina so
edi boss anwum we nti eye nana adoma ko nyameche ne nua ankasa ne chiri ba efre no ebukwesi na ebukwesi yere a ye frɛ no Adwoa Penaman de di ankasa edi Miriam Adwoa Penaman na asɛm ne baaye no nanka sɛnea ɔne ne nua ne tie ne sɛnea na ɔne Adwoa Penaman ne ebusua ne tie no nanka ɛwɔ sɛnka adoma ko nyameche otumi efi akwantuom na ɔyɛ den ɔba eye ni bi nanso wentimi amma because of osuro sɛ anhwɛ a ɔba na ne tew enti na ehu woni mu ɛne nti ɔbɔ saa nwumwe ɛne yɛ nke bɛka sɛ ɛyɛ tribute song a ɔbɔɔyɛ sɛ ɔyɛ ne ɔbɔ nwum yɛ record yɛ de to cassette so ne de ba eye nase ɛne yɛ bɛbɔɔyɛ sɛ yɛ mɛbɔ Inti ye boy na nam so ma nwum no ekɔ hee no na yenhwɛ inti wotie nwum na ɔse Adwoa Penaman fibogu asante mechiri ba abu kwasi nanka ne yire no wotie ni ye wotie se no ɔse Adwoa Penaman fibogu asante mechiri ba abu kwasi nanka ne yire no praman akɔ ma asɛm adi embonio ɛna ɔkyerɛ sɛ ɔba nyinsen na sɛ ɔkɔwo a ɛyɛ nigye nanso Penaman awo aya awobɔne Penaman kɔ awo so a wamba ne ba no nso a yɛbɛhwɛ n'anim ɛde akyekye yɛn rere no nso no ɔno so akankyene gusa na saa nwom no ekutia kakra o baabi ɛho na me abɛkyerɛ baabi ekutia ne wɔ no enti wo hwɛ de fɛ ma yɛn fili nwom ne kakra ma yɛn fili nwom ne kakra fa ke afɛ ne yate ase afɛ enti wo wate nwom na ase enti Adwoa Penaman enya adoma ko nyameche ne ge anaye ɛyɛ ne chiri ba efrɛ Abu Kwesi ne yere ɛna ne yere ne Miriam Adwoa Penaman a no fi bugu asante na o tie nwom na edu at a point na wasan beto sɛ mekomi dofo na so akogu nsan o ɛda meko fie bia no afi so wu ye no mankwe ebro wu ye no adoma ko nyameche ntumi o meyi no na ye ne ya ha nti o se ɛda obebe fie no obekɔ ne dofo no ɛnna so akogu nsan ɛda obebe fie fi so wu ye no wamba afi no kan sɛ tie ɛha no na baby wo esupo hini mi o se esupo hini no ama ne tabuno aka nsuo gya nenim nsuo eyiri nsuo be na eyiri wo nenim so why didn't you? Tie. O see a support enemy. A support enemy. My man fans to us. My fans. Where you tough? Where you tough? O see, obekon ne dofo na so akogu nsa. Eda obebe fie bi efi so wu ye wamba. No see ye ka se supo hin obi ana echese chese opeso so but osu ema but say amman ne tabuno akansu ja eno so kire sen na chese ono no ntumi ma fie aha onyaye anka obeba enti o se esupo hin mi ama me tabuno so akansu ja ne tabuno no so anka odi betwa nsuo na ba no akansu ja ono hwan so tumi ba menim nsuo eyiri menim nsuo eyiri chese papa wo fie papa J papa menim nsuo eyiri me yeden mi twaba what nyom na se enti esupo hini me ama me tabro na me de be akansuo ja ele nsuo so hini nsuo eyiri efie nye menim nsuo eyiri me yeden mi twa ene nti na mentimi amehwe wakra bia no nti gidebi na meka masem Adwoa wacha se Eti time Adwoa Penaman Miriam efri mu okwa wo so one man no sabe hwan na ye president mase na asem ye bisa say so wadwen yeah papa be ni we nyame what you say but me ti say yes eye na adoma ko nyameche bra no wo so djadwuma mu na danfo pa wona ne bokosu atafre eni papa J enye na danfo sa enye na danfo sa but na yes na danfo pa enye pa sa senior no muka enye pa but only omu na say soldier for na but on say bi didi bi echi okay on say J papa J na ono enti nia wo kan bibisa wo na me de me pentire mu yes akom ni ntire mu ko eye papa J it is alleged ono na soma adoma ko nyameche so enko ya misi mi no wankwa na se order bi ba order from above bi ba na eno no say na e was say na call accomplish mission bi
What I say, one more Facebook, women say, boom say yes, mission. And now, one say, mission now one and then Namsuma, Omuko, Yadiomo, Yadlokiomo, Eshedan, Bomu to me break here. Okay. And now Omubeshi, if you be wala pass. A rama bedumu feel. Okay. Ain't you know, a super hindi me tabuno na me de beba na kan suoja. Me nim nsuo ye yiri me ye den mitwa. Anything adwoa nti say obese because na one adwoa penaman eye close. Esan say ne chiri ba ebukwesi. Enti na wentimi amehwe na krabia na gidebi and obeka nas. Enti wo hwe a the year 2000 na adoma konya meche bab ifie. Sata na ne atwa ba wi. And na eye omapani John Kofi Diewo Ebesi akonya so no. Eno na ma na adoma konya meche. Enti oba no kona no so. Oh me sure so kona no so because we na odi abonyom. Na waka na wankwa ina eye ndeng. Ela sama ankofo keka se na one papa dey. Oh wasem akani direct. Oh that be ye nyina be TV. Unyi ye na obeti. That be me so nyina beti. Okay. Say na ayade omoti adoa homa so pa. Say won say mission bi wo adwuma ye de share na mission benya bra yi. Eno da foforo ebeka. Engineer, you see KJB, who can we JB? Why you okay with a drop in a mind? Mama fans. Now, you have a Facebook. Okay. Don't say, the Canada was for me. When Patrick refresh man. But your comments in history now, Bray Madiabano. Ebiana, what the know you're different. Different be anyone. I didn't know I'm a cano. Oh, yes, say opinions. Like I'm not sharing opinion, me can't see here. And your opinion I may share. No be say Papa Jay answer you Onua. On a Sunday, my confirm so mission accomplished via order from above by. But it's before phone lines, no more Facebook. On your 95.1 FM. I'm about a Facebook no so. You the comments kakrana ban. You better na you read the comments. Juma Koko Ben this year. Brayima. Okay. Obi say saying it's audition by journalist GH. Where you go hide? I mean, I'm going to see baby. Much of and Timothy Timothy GH. I mean, you say we country. That being keep up the good work. Oh no, but Facebook where you know it. Okay, Kofi upon Isaac. Also keep up the good work. I'm watching you live from Sapema. Enya branch I know what I can see man. Yeah, confond them wabe mo. Mo dey mo. Yeah, Kenyans as them dey mo. Fia Queen also keep up the good work. Okay. That's. And now audition by journalist. What thesis? Or see the secret about this I drop in a my song. Nyamiche did not write the song on paper. Adumako just entered the studio and the music came at once and he luckily met Joalaka in the studio. And his band played the instrument live for him. So this music was played live. Okay. Yeah, that's a also bet to me about Facebook. Now do the aba. Oba like, share, and then leave a comment. Yeah, that's it. Nah, yeah. My memory for the last. Oba why drop na man. My member back on count. Oh, sen kan beka ba kwa me beka no. Aya no abo no me pese obe wie no. Yeah no. Nia ba ko na ba beka sisi ya no. Ye de bi be she freedom. Ye de bi be she. Intima eno me enka na. Da bi ti ho kakra. Okay. Oh. Okay. Ti ho kakra ma. Nti we de ma me mo anwumi na yenye so. Na aye adoma ko nyame che. Every pep ne be nsa beka no papa ya na de na ba na wa betirim se oba ye no kogu nsa na na ase wan kogu. Okay, nti we ni abakwasem wa efa anwumi hu na anwumi ba ko bi so ho do ma no so abakwasem pa. Anwumi ba ko bi no so bra yi me be hwe na eno so body aba. Okay. Okay, anyum kro. Dia he no. Oh, anyumi ya me nia by ne urefi papa yenyumi. Papa dia he. Oh, usurana. Minsro. Du mu mic na ka kire me na dia dia oye dia. Oh, dia anyum dia he. Me do mic no te. Kanu. Oh, okay. See, no abakwasem. Oh, you beka ho asem da. Eno ko wana boy asebu amfi. Onua. Yes, no so abakwasem. Eno so abakwasem. Yes, no so papa ji tata na say no kre. O de ye beka ho. Okay. Enti ye de no be si. Mayamra bra yi ma. Wo se me mbo ye nananom ganfo nyem wo se edi homowo.
Boba. I'm betting you. Oh, Mechi. Some me a montane. Say you're Montreal. Is Bonjo. Yeah. Bonjo no kakre be just 30 seconds. Okay. Okay. Yeah. Gotcha man. Gotcha me. Yen can't cheme. Game. Nyeme kecheme. Game nyeme kecheme. Wahanya ko. Tano maniaba. Enye umanye ablao. Tani umanye abrao. Enye abrao. I don't climb and also tell me an number. Young Queen. Maxwell, ye can say I before. I met see you do better freedom. Okay. The pony walker. Ye can say I before. Oh, some Voltarians. You need him say Voltarians in the form I before. Okay. Omudin back on so a year and 4. And the minimum say I before and when I form the pabako, year Voltarians. This time Omudin no cocaine benia. Na omu nya asem enti we be say debiti only obi ya dey say aigbeni no I take offense ampa omo say no emu dudu nti enka Voltarian enye omo de sa oh sa yes aigbefo nya ngranfo na ya only obi ya say fantini on your offense on your achimni eh sisi ado ka tin mafia eh do dey yemi nkoka je o dey mami so only obi ya ho ekuapimni on your offense we na ko ka tin mafia asamato dey me nkan no yo won it's only ho ekuapimni on your offense oh kwawuni oh yeah but aigbeni obey offended the reason is say the reason inti oh master that music here many more master the reason what's the kind there fantini onya ohwe nkre asantini onya onya ohwe aigbeni obey offended the reason is say enyo omo edin no ide mom no okay omo ye everfor omo nye everfor everfor omo nye ayigbefo okay na present day krobia na ye friend no chi ene ye frɛ ho eye Togo ena everfor one day be kan ha wo migrate your babedu wo migrate on bedu no chi no omo tena ho cheye ena ebi musu movie ba Ghana from baby as abrani in Ghana but the present voter region and was spreading around all okay no mo hwa ena another tribe bi bae ba nochi ho na ye Togo land Togo ho mba nochi ho no ninkru ba ko efre ho aneho ewo Togo ho no eno mbae no mo bae no omo hyase etena ho na omo hu se no ya beto ebefo no wa ha mo ma ye nkoyi ni manhwa na ye benya asase bi wo ho enti omo to aso na omo ba omo saso omo ba no ena omo be spread ye efi eye adan ho ningo onse dangbe land no ga dangbe omo spread ye along the coast e bae no mo bedu ye no mo ba no omo ja eye omo mpenimfo ba ko ana ne dindi ayi eye nkrantin e wo kro no a so ayi de ye nyina me no bi kra efe na ayi madam kan efe na ayi putupuru ayi putupuru o kan no be bobo ha de ni di no mpe na omo ja ayi ankasa ya de wo no ye ne di putupuru no aso ah ne di ankasa de ayi ne ye di ayi putupuru o kan no be bobo na omo ayi ekamba bi ayi ni ada gant ana dan before ni bi eka eye kro no so omo ye say mo kwa mo nko ye de yem na omo ba ye be settle along the coast omo yi omo hene na odi omo nim na ohini ni fi mu e na omo kai say wo se etumi esi hene
no kai say see ye background no na ye ne ohin baako ayi and the other na mo ma yen kofa ayi the reason why ntia no mo pese mo di ayi ba ne se omo abosom ni omo Panafricanism bi ni na ka ayi no ho omo ho e wo ho nti omo mpinimfo e wo ha no etu abofo se monko na mo ni ayi nko kasa na ebe ya omedi yenim ayi mra no mbedi hene e wa ha nti da se ne ye ba ye be kire se omuko ye omukofa ayi den ne ba ye na unim se homowo ya ye di uko Togo krobi wo Togo ye frɛ na aneho unim so omuso mudi homowo ni be bia enkranfo no beto eye everfo no yes okay unim so mudi homowo bi amso di homowo unim se aneho ba ku wo Togo ba ku wo su ha osu ye wo osu aneho anehofo no omu twi se omichi e de kɔ ho osu aneho ba ku wo ho a omu ye de frɛ no se kpekpue omu ye bi ewo eye aneho ho nti that's na ye hia ye beto aso okay okay busianti akasema ne numene ya sorry me hwɛ sɛ amanfo be fra Brahima amanfo be fra na ye well nti ye mfa homa ne nti na ma de 0556692445 next week brantem aye ka kire madam net sɛ wonya wontem na brantem ene ye kofi ni amanti nam kyɛ okay ye pese ye boy dan no so okay me pacho uju hudi a budin Brahima etio that here Achimedu asade se de sekurongron pia o akora na umpo mu teden Ewrade adom ye ho ye pa Emma power ni boss mba chawa te sara me pacho yo Brahima etio na Brahima no voice de sa na o man kofu bi di voice fu jiska o Ghana haza no Brahima ya no na de no bi bisa asa na asiri enye question o oh yeah okay where your question wow Debbie oh okay me fe me say answer the all kind the enye question 80 oh okay matter Brahima minia I'm more about so on say obey sisi obey asama me come to my say we obey my question the ding but na me nim na the ba the question na me nim nanka me opinion me ma adwen kire ni sa questions na ya mo de ba ya ga bra questions be 1 month no bi ntwa ba akoye no e sure say nka we na say ma ya nka no bi sua ni ama power because e sama ye ka sisi an me no ka say achimbi na unim ede na me ka kire o kasa me ka na mu apiu se bi abafo se bi am yoku apin me yoku apin me eve full 110%. Wow, I see. Yeah, yes, me papa nyina eve. Okay. So what am I saying? Oh yes, kasa we no say wo fi Ghana no ko wo UK kasa na obeka. Sa. Anti me no me tie ku apin asa so na me ka ku apin kasa na emom me busua ni ba kokore no wo yoku apin. But utimi ka eve kasa no so. Oh. No, talk about me here. But aku me do gbanam yo. Oh, me tell me do gbanam yo. Efo a. No phone telephone dem yo phone. So se ebra na me hunya me na me ni eveni bi ka. Me pacho uju hudi abudin. Miki Emmanuel Kwame Singo Tuduna from Azamansa. Yo, Brahima. Yam kwai you to you. Nya Brahima kan me eweni. Me ni story ni pa. Na anwo cheno yo peni pia akokole oye ni pa ne tumye ti papa. Onu ne ma nkofu edwane ye. Oni ne ma oye ni nti. Ntina mpenifo mu dwane jan. Odi botru. Nkani nyina next week Mr. Mpacho nti wakan bia yeda ase why na mention pa me pacho Onua 95.1 next week Brahima ene wa ma ye ayi akagbe ananyegbe ose okay ye be hu megbe enyegbe but gbe kan ku de ba e be hu gbe no nti ene wa ma ye ayi akagbe baby obekwa fa be so no na me yadwa next week ye betwa so ye ko na ye nua be ma eye Nathaniel Oben obi fro na okay me pa cho uju hu dia bone hey me ba Maxwell eja opening ko video oh opening
Yet wedding, yet to Cadina Pa. Oh, I mean, second, yeah, and now for so me say do me so happen a movie program. Fataying. Now, Brian Martin, no, I can't buy my. Listen, I be 100% now. Uko mo minimo papa. Ana hono. There be Brian Macum. Ejuma ko ben. Ejuma ko be me university no me fire station me kwa ejuma ko kuru. Oh, okay. Spinning machine wo kuru me bra me wo fadia. There was spinning machine. Oh, me di 5 years wo. Nana me ti e bi wo fam papa man coffee so no. Oh, okay. Me fear no post office no enchempe. Aha. Post office. Aha. Ewe juma kuku ni wo. Koko ben krom post office. Koko bin yo. Post office. Post office so the adane clinic and also Tuesdays. And that's never Tuesdays. See enyale. Atem o kan correct papa. Okay. And be ami wo kwa na me ni am anti grace edumfa. Okay. Aha, ni nyina ti fie ba ko wo ma ko fufi ansa na ti. Okay. Honti na ma me na ya no. E be da se. Ibrahim ayan kan Facebook ne kakra na yen sorry. Wait. Don Richie. Maso. Yeah, me come your post office by see Adane clinic. And I'm saying no so next never Tuesday nko. O say yen yare. And then next yare kra Monday. And then next no fan who dey. Enti no bra from Sankara yen start fi Sankara. Sankara Abedu say Amadeu so that be one obeton ade ko wenim Sankara yen venko. Efia queen ya kan we see ya kan we don't know what route is there ba. Obene wa did ne be kan say Rega. Rega, yeah. Okay, I've been a Rega today. Oh, I'm grateful for this piece. Keep it up. Otherwise, young Niana. Oh, yeah, Evany. Oh, it's ye be who Ever and I. On say, ye be nephew almost no more. I am proud. Oh, next week, the next week, be who more the real. Okay, Lord Paul, Daniel, Lord today. Welcome to the new Imperial. Yeah. I've been a while ago outside there, but other day, Mammy said on the buyer, more wisdom. Yeah, that's it. Can you say one me? We shoot on credit. Now Ghana Hakra, the yes, yeah, program come. Baby on Yako Bobo na pensi, no, but some sort of too cool. And you be doom Jano on Mammy Chiami Kum for Martinez. Ejumako Cocobain, spinning machine be where me of Fadia. That's all. That's all. That's all. That's all. Yeah, over fire, yeah, boy, or drums or yeah, what was it? Couldn't the enemy never watch it. Put your royalties. Gamro for yeah, show when you walk Cocobain. It's Mammy Chiomo, any nurse in a hospital, no, that should be. Moto abama me so asem my ana oh there be assembly there adia o me pese police ni di mechi enti man so me da say oto so almost the entry of car the back ke entry of car police for be do assembly man o mo ji eyi so mo ji allowance na one my observe ade bi yeah on say enti e beto omo assembly members abano okay unimro form ta use power on posters at this time yeah starting to abano watch out. And you see a muye pa. Assembly man for a janambia or mantam in a shower. You move on to them. The bones or Nippon Trinity no bar. Who are watch out. Watch out. Assembly man for it's next week, Bessia, nothing. I eat Megano. Nothing, no. Ye, next week, you know, ye be Teresa. Next week, me pese ye be more time, so they are more callers, you know. Okay. Because one say you're more insightful. You need say no. Say you're more kind almost so a bit chim. It's next week. You need actually only a kwa or ye Teresa bebrese. Alumba born the man. It's next week. You be kokuma se boshen. Ni aka hasa history no. Okay. That's it. It's you be kan sajum no so. It's na ebe man krofo enyum kra history. Kwa e fa so ye boy. Okay. Right, mama, Abranti microphone and Miss Nathan. Nathan, befa microphone we na Miss Wasem. Oh, maybe so Wasem. Ebusia, me sorry, Nathan, you'll be no ba. Me Wasem, Miss Biman waha. And then I don't quite do this watching book. Yes, a book. Wait, I be one a dozen Tabiana Refi. Abranti betnas in that ye. Miss Wasem. Brema, Minia. And I'm a baby man. Yes, sorry, Obia osuro ewiem pa na so osuro soro. So o de ko fa kanesi
a footprint ya see a crazy him ya I'm sure said Bob Johnson and no okay obi usuro height ne bro for ye and Danny wo TV3 or your sound man or see OTA it also be ya no and Danny or your sound TV3 new day was sending message say OTA obi say mimi sa akokono unu makokono enye aboye obubu ni mu yi o fi abe mu be yes the bro for did the same so that I will be so man me that say the auto safam you be here Nathaniel better not send me bisa football. Say na mobile last match. And na mobile last match. It's not send me bisa way. Ebusia not so ma bidin the atmed ya sante konkon. Nyame ya adoma da se de be se hia. Me de bre yima ya kweti de ho. Nti wuhia na afre me ya memfa. Ati se bre yima koto de amekoto na mama so. Nti enwom ba ko ana me ka se ukọ eyi ase no ya mba na de yie ni oni no ni sika. Ere nyunwum we ya kraw. Bye bye.